svima. Danas je 21.4. i napokon došao je taj dan. Na današnji dan dogodile su se dvije jako važne stvari. Prva, Taylor Swift je prekinula s dečkom. Druga, evo nas kod Gabreka. Dobro poznata tunerska firma koja radi već preko 20 godina. Sve felge, gume i senzore za gume nabavio mi je Jurica Šafran. Jurica ima firmu Performance Parts i može vam srediti sve. Od branika, farbanje branika ako slažete M paket, od felgi, guma i senzora kao što je meni. Evo ovdje vidimo i njegov jako zanimljiv ovaj bijelu jedinicu. Možda Jurica nešto skriva ispod, možda je nešto i jače od ovog M3. I evo glavna dva aktera danas. Imamo Jurica Šafran iz Performance Parta i gospodin Robi iz Gabrek Tuninga. Pa ajmo krenuti od Jurice, nekako po visini pa ćemo opet završiti ovdje. Ajmo Jurica, reci nam o sebi i o svojoj firmi. Znači, moje ime je Jurica Šafran, Performance Parts firma koja posluje 11 godina. Bavimo se raznim tuninzima, znači felge, gume, ovjesi, razni nastavci, body kitovi, ugradnje, lakiranja i tako dalje. I također u suradnji sa gospodinom Robertom, već uspješnih 9 godina. Tako, eto. Vi, gospodine Robert, koliko vi dugo poslujete? Mislim, ja otkad sam dijete bio, fizički, psihički sam još, otkad sam dijete bio, znam za vašu firmu, još kad sam listao one stare časopise koji su tek izašli o tuniranjima. Gabrek je već tad zauzeo pola časopisa bio. Pa kako je to sve počelo? Pa počelo je tako što sam dolazio tu isto kao, ajmo reći, mušterija, kao stranka koja je htjela nešto za svoj automobil. Onda sam počeo raditi. Prije 21 godinu. Točno. Da. Super. Malo o dečkima, malo kako njihovim početcima. A sad ćemo pogledati kako izgledaju i same felge unutra. Reveal felgi, par kadrova, pa ih idemo montirati na F32. I još jedan fun fact danas je petak. A znate što je petak? Petkom riba. Evo Jurica, hvala ti, ovo je tvoje za uslugu. Hvala lijepo. Ko se ženi? Ti si me oženio, koliko sam uplatio felge, dobro me i oženio, a ništa Hvala ti, Marko. Idemo nas dvoje. Pozdrav ljudi. Idemo brać na noć.
pogledajte kako auto izgleda lijepo na ovome proljetnom suncu. Ali htio bi napraviti zapravo jedan appreciation video. Ovo vam je Škoda od mog kamermana. 1.5 TSI. Nova Škodica, lijepo, s 0 km. Ovaj spoiler smo mu lijepili, nedavno bili. Sa prednje strane smo ga isto malo uređivali. Radio se Chrome Delete ove velike maske okolo. I Chrome Delete, to jest nije bio Chrome, bila je ona mat plastika, sad je sjajna plastika. I ovaj znak smo lijepili, ovaj kromirani dio što je bio okolo ove kokoške, u crno. I još smo nešto napravili, a to je šajbe smo zatamnili. Tako da ne bi bilo da ja volim samo BMW-a, volim ja i sve ostale aute. Pogotovo kad se na njima tako malo detalja napravi, uredi. Mua, milina. I vidjeli ste sad sve što smo radili, Robi, Jurica i ja. Napokon smo završili s tim, vratio sam se kući i kao što prepoznajete ovaj prostor, vratio sam se nazad kod Stipe u Autoglanc. Pošto su ove felge malo vrijednija moja investicija, htio bih ih dobro zaštititi i htio bih ih, kad se zamažu, lako ih i oprati. Stipe mi je sredio od FX Protecta Wheel Armor, keramički premaz za felge. Ništa, plan je sad opet skinut felge sa auta, vratit nazad zimske, tak će biti dan dva, jer sad kad Stipe premaže keramičkim premazom ovim, treba će kojih 24 sata da se ono dobro stvrdne, da djeluje kako bi trebalo djelovat. Keramički premaz će trajati kojih 12 mjeseci do 24 mjeseca, zavisi koliko kilometara ću praviti, pa ćemo vidjeti. Ali sve u svemu, ovo je bio korak koji sam jako htio napraviti, završiti ovu cijelu priču, pa da možemo ići dalje. Ajmo! I dok Stipe ovo završava, želim se svima zahvaliti što ste pratili ovaj video do samog kraja. Vidimo se uskoro, share, like i subscribe. Pozdrav svima!